L-ewwel fażi ta' dan il-pakkett finanzjarju 130 miljun euro ġie ffirmat il-ħamis filgħodu mill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana u l-Viċi President tal-Bank Ewropew tal-Investiment Kyriakos Kakouris. Stqarrija tal-Bank Ewropew tal-Investiment spjegat li dan il-ftehim se jgħin lil Malta l-inizjattivi favur iktar ħolqien tax-xogħol u tkabbir ekonomiku. Il-Ministru Clyde Caruana qal li dan il-pakkett finanzjarju ta' 260 miljun euro u xhieda tal-valuri komuni eżistenti bejn Malta u l-Bank Ewropew tal-Investiment qal li b'dan l-impenn u kollaborazzjoni il-viżjoni ta' Malta l-futur issir realtà u bekk is-soċjetà u n-negozji lokali jkomplu jiksbu suċċess. Fl-ewwel parti tkun dik ta' 130 miljun li se tmur għall-finanzjar għal kofinanzjament ta' proġetti tal-EU f'dan il-programming period. L-EIB huwa partner importanti ħafna għaliex se jkun qed jgħin il-Gvern Malti issa u fil-futur sabiex ikun jista' jaċċessa l-kreditu meħtieġ ħalli proġetti kapitali importanti f'pajjiżna jsiru realtà. Il-Viċi President tal-Bank Ewropew tal-Investiment Kyriakos Kakouris qal li dan il-ftehim juri l-impenn qawwi tal-bank favur tkabbir sostenibbli ta' Malta. Spjega li dawn il-fondi se jintużaw minn Malta biex iħaffu investimenti fil-kultura tas-saħħa, l-innovazzjoni diġitali, it-trasport sostenibbli u l-protezzjoni tal-ambjent. Kakouris sostna li l-EIB għandha lan li ssaħħaħ ir-reżiljenza ekonomika u ttejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Maltin. This loan is going to support the government of Malta in implementing the projects within the programming period, the set programming period, in sectors like the health sector or in general the social infrastructure sector, supporting SMEs and the energy sector. And I'm really glad that EIB is partnering with the Ministry of Finance for this. Mill-1979 sal-lum il-Bank Ewropew tal-Investiment investa iktar minn biljun euro f'Malta.